Aleksandar Vuksanović, попознат како Аца Лукас, вчера одржа солистички концерт во Скопје. Арената Борис Трајковски беше преполна со публика од цела Македонија, а на лице место бевме и ние, екипата на Хајп. Лукас концертот го отвори со безвременскиот хит "Нисам преживео". Атмосферата достигна трескавично ниво кога на Аца на сцената му се придружи Мираш Корич, со која го отпеа нивниот безвременски хит "Врати се кај нас, пријателе", а потоа и нивниот нов дует "Крик", кој стана голем хит за кратко време, а со нив пееше и целата публика. Мира ја испеа нејзината песна "Манастир" и на сите им докажа зошто е една од најдобрите пејачки на нашите простори. Аца Лукас уште еднаш одржа концерт за паметење, додека арената Борис Трајковски во Скопје гореше од енергијата што ја даде на својата публика. Лукас подготви нов албум за сите бројни обожаватели. Пејачот постепено ја објавува секоја песна, а последната песна што ја представи на публиката се вика "Какао". Досега се објавени неколку песни од новиот албум, а публиката е воодушевена од хитовите како "Талкам" и "Најгори кад немам". Останете со Хајп телевизија и бидете информирани за новите проекти на Лукас. Какви се впечатоците и импресиите директно по симнувањето од Бина од концертот кој го државте вечерва? Pa do, meni prvi koncert, to je Boga pitaj koji. I uvek je dobro ovdje u Skoplju, zapravo u celoj Makedoniji. Gde god odeš, ljudi stvarno vole muziku i stvarno su jedan od muzikalnijih naroda u Evropi, ja mislim. U stvari, ne u Evropi, nego muzikalnih naroda od mesta gde sam ja inače svirao su skoro pa po celom svetu. Stvarno je uvek dobra, sve uvek je super. Makedonci stvarno vole muziku. Најавивте концерт за Денот на влюбените. Дали љубовта е она што ве движи низ животот? Biće to sigurno dobro, to je u Stožicama, jel tako beš? Evo, Slovenije, jeste super, pošto ja mislim da pevam i Miroš Korić peva i Miroslav Ilić. Pa kako može da bude kao nastroje, sigurno će biti. Колку од љубовните песни се автобиографски? Pa da šta, ja nisam pisao tekstove, tako da, ali vidi, mali broj tekstu pisaca se je pisao za mene pesme i uglavnom me svi jako dobro poznaju. Ja sam, naravno, mi svi znaju šta piše kad pišu za mene. I tako da mogu da neke budu zaista, pošto jako dobro poznajem, on se je pisao pesme koje mogu da budu moje ne autobiografske, ja mogu da budu biografske, ja sam ih onih pisar da, ali da, jeste stvarno, ima nekoliko pesme koje zaista ima svojim životom veze, ali nešto onako u srž, ali tako. Се крена голема прашина околу изјавата во подкастот дека вистинските звезди се меѓу луѓето и дека затоа си звезда. Zato što sam među ljudima, znaš šta? Pa što se digla prašina, zato što je u ovoj zemlji, ja sam to objasnio tamo sad da ne objašnjam ponovo celu priču, ali nije ni toliko kratka, ali u ovoj zemlji ne možeš budeš zvezda ako se kriješ i hoćeš da budeš ono kao nedodirljiv, jer to je ovde nemoguće. I oni koji to pokušavaju, oni su više onako prezreni, znaš, ljudi ne vole to, naši ljudi to ne vole. Oni vole da budeš tu postrada sa njima. Ja ne živim u kraju gde žive, inače, to ni ne postoji, ja sam pričao što ceo svet, vidio se šta je BLR, Beverly Hills. To je nešto što ovde ne postoji, mala je zemlja i nema i to. Sad neko tamo se izdvajaju neke zvezde naše, strane ili ne znam više neke, kao poznatije ličnosti, negde žive kuća do kuće, neki kao, sad to su neka sad kao moderna naselja, onda oni su kao tu i onda se oni ne pojavljaju nigde, da su, ne mogu tako da živim, nisam taj tip koji će da se slanja, da bi sutra kao bio važniji za nedodirljivo. Ja ovo što radim dobro, imam dobre pesme, pevam dobro, dobar sam muzičar i umem da zabavim narod i umem da se družim sa tim narodom, tako da ne želim da glumim na takav način zvezdu i jesam zvezda, mislim zvezda, jesam popularna, to što kaže, jel? Ali ne želim da budem zvezda, da glumim američku zvezdu ili ne znam koju zvezdu, jer to ne možeš. I ja sam to radio, ja ne bih da se družim, ja inače družim sa ljudima koji rade neke druge poslove, kako da kažem, ni obični, ni normalni, ni neobični, niti su neobični od mene, niti su nenormalni, normalni od mene, mi smo svi takvi, samo što radimo različite poslove i svi smo dobri neki u svojim poslovima, neko manje, neko više, ali ja sad biram moju branšu da bi bio kao sad u nekoj grupi koja je negde, to ne je neka grupa, onda kao ljudi će nas gledati, ovdje to nemoguće, ima to stvarno ne zanima tako želim. Čak i da sam američka zvezda, sad kad zamislim sam u američka zvezda, ne znam da li mogu isto tamo da živim, samo da gledam komšiluku moje te estradne ili te, da kao s njima se družim. Mislim, ja drugo prijatelje ne biram po zanimanju, nego po tinstvu, odrastanju, i kakvi su ljudi, tako da, apsolutno sam čovjek ne smatra da
sam nešto drugačiji od ostalih, samo što dobro radim ovaj posao. Дуетот со Мира Шкориш за песната Крик доживеа огромна популарност за рекордно време. Какви се вашите реакции? Знаš šta, još nije pesmu izdali sveže, to su mjesec i po dana, sve ove pesme koje smo izdali, i Krik koja je prva, jel? Treba dobri 5-6 mjeseci da se kuvaju pesme, ja tako kada se kuvaju po publike, da bi one zaživele kako treba. Druga stvar, sad je to sasvim drugačije, ja još uvijek ne mogu se prilagoditi, to su toliko pesama snimaju i sve što imam utisak, da je to hit, da nije, kažu mi ljudi da se sviraju po restoranima, po kafanama, po klubovima. Ovaj YouTube, ove društvene mreže su napravile totalnu pometnju. Kad je u pitanju, možete sad ocena toga šta je hit, a šta nije. Koliko je šta gledano, ako se meri po gledanosti, onda su ovi tamo, ovi sad nova muzika i reperi, onda su oni najveći hitovi njihovi, zašto su najgledanije, ali nisu, jer to slušaju deca, onda naš. Tako da ne može to da se više ne oceni sad, ali kaže, kod nas, u našoj toj muzici i ranije je bilo u ovome što mi radimo, što ja pevam, mora prođe neko vreme da to ljudi onako sažvaću, da slušaju lepo, tako da je to po meni. I onda da li je pesma ušla u klubove, da li se svira, da li se pušta, to je merilo, jer više nema televizije, to više nema ni televizije, ne svi mi sad za ovih 8 pesama 8 spotova. I oni se gledaju na YouTube-u. Ja ne znam ljudi kako mogu, od toga što gledaju na YouTube-u, od toga je 90% gledaju na telefonu. Šta možeš da vidiš na telefonu? Znaš, više niko ne gleda televiziju, ja stvarno, svi slušaju muziku. Ne možeš ni da slušaš muziku na telefonu. Ne znam zašto mi radimo te sve aranžmane i da taj zvuk, da se to čuje, kad 80% populacije sluša muziku na telefonu. Na telefonu nije taj zvuk zbog kog mi inače radimo te aranžmane i tako, ali šta da radiš? Tako je sad vreme. И за крај прашавме, дали Аца Лукас носи со себе лична карта? Или кога ќе му побараат, знае да го испее само рефренот од песната? Носи ми личну карту и паш, свирост. Дали ти бараат на карта или доволно е само песната да ја испееш? Баш само. Рефрен? Да, не мога да ти пеам ништо сад тук, али лично носим личну карту, иако nije prazna, jako je prazna.